with all of the artistas, the con directores todos and the os solistas artistas, that os we invite, directores e os solistas que invitamos, with all of the composers that we work con with. todos os compositores cos que traballamos. Every one of those is a kind of archipelago. Cada un deles é unha especie de arquipélago. It's a wonderful sea of talent, of É un mar activity, maravilloso de of talento, music. de actividade, de música. And it's also, in a way, a lot of different E, islands. en certo modo, son diversas illas diferentes. Our job, I suppose my job, is to try to connect all of this Supoño incredible que talent a miña together. tarefa é intentar conectar todos estes talentos increíbles. Estamos moi orgullosos dos concertos pedagóxicos que vamos a facer. Serán tres proxectos moi bonitos dos que estamos especialmente orgullosos. Un, o Quebranoces, coa compañía de Mónica Creques Perpoc. Vamos a ter tamén o Abraham Cupeiro con un espectáculo que se chama Pangea, e para finalizar vamos a ter un mini Mozart, así se chama o espectáculo, en colaboración co Servizo Educativo da Casa da Música do Porto. Esperamos tamén estender esta colaboración a anos futuros.